Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is attached. Head is matted black, got the bushes black to match. Riding on a horse, ha, you can whip your Porsche. I've been in the valley, Wabarakatuh. Sampurasun. Jadi di dia adalah di kelompok kelas 8F bade nge-review kafe anu merah di Cimahi. Abdi dia saatnya. Abdi udah di Halo. Abdi dia di Kaulina. Abdi Genesis. Abdi dari Muhammad Burhanuddin. Tolong like, comment, subscribe, sareng share ke babaturan. Tong lupa tong hilap oge like na. Oke. Jadi di dia ayeuna di dia arurang bakal ninggalkeun tempat anu aya di kafe Nahari Cimahi. Jadi yang pertama itu adalah tempat buat genepan, bisa disenderin aya outdoor jeung aya indoor. Di ditu oge aya ayunan, terus di bawah oge aya tempat anu katutupan, terus spotna sae di paling ujung aya toilet, aya toilet sama sareng musola. Di dia oge kanggo makan, tapi tidak ketutupan di itu. Terus di pengkerna aya ayunan kanggo makan oge, tapi di depanna aya meja. Terus di tempatnya halus, saya pisan kanggo foto-foto, terus sejuk kanggo di posting di Instagram, sejuk. Terus ya pokoknya rate-nya 9,5 pasti dia. Aya menu-menu di kafe Nahari. Hargana menuna murah-murah, dari 5.000 ti 5.000 tapi kan 25.000. Menunggu ini tadi udah dapat free takjil. Udah dikasih. Apa sih ini namanya? Cendol. Cendol. Wangi banget guys. Asum. Mengucapkan Selamat berbuka puasa. Yuk beradu. 1, 2, 3. Udin, kumaha rasana? Enak pisan. Gen, Vito rasana kumaha? Mantul. Dionita rasana kumaha? Enak guys, Bisa. gurih, terus ada rasa keju. Ngeunah. Suap deh.
di subret. Like, Tombol like comment, link and subret. Tong ilang oge share ka rencangan. Oke, dadah. Nggak apa-apa nanti kan foto. Oh iya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di dia arurang. Lagi. Udah. Diamin dulu. 1, balik. Balik pulang ganding ya. 1. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat.